we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balitang angay atangan sa One Mindanao. Tulo ka individual, patay human na suffocate sa ilang gimina sa Balingasag, Misamis Oriental. Kapin 80 ka mga BHW sa Maco, Davao de Oro, mireklamo kay wala kadawat sa ilang health emergency allowance ni adtong pandemya. Kapuso Stars, nagustuhan ka ha ang gipasigarbong kape sa Maramag Bukidnon? Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao.